Hasta la Bibian! Ayan ni Tatang Nanang, di man manganan. Di man maayabanan Bantayan na kano, di kawayan na. Apay abantayan na pailaan. Anda kano nga minagalala, itimulan na kawayan. Ni Tata nga talaga. Nagado ti kawayan na. At dapat jesuli. Di na bayan nga dagala ka ruba, basta ipakadadalaki di. Ay, amumutan ti amam. Kayat na, mabayadan amin. Isa, bayamon. Mangantakid din. Sige nga ruta ni maladaw ako ni Barangay Hall. Ay ayabanda kan tumot ngamin itay amangan. Di kamot imay. Ita, agungot ka, asanda ka amay dasaran. Di nakarunong tan Anay ko. Aprusam manon day tachan mo. Apay, nasakit manan. Agap gus manaon. Ha? Di saan mo apan nanganan aday ta, iti umno nga oras. Agasam ngamin, tamamigat ka, alas 11. Jakmut mananam ti mangan. Agtumarkan iti agas. Bakit? Andan sa mo tao iti kakawayanak. Angin laang day jay. Saan? Inak kitain. Nay, rumor ka pa laang kat ko naman nasakit na itachan mo, tamabisin kan. Ay, antay po nang kuna natadam. Nay, biro ka nakit kanya kaun. Day tangay nay, nakasali ka dita sikat mo. Di may saan natadtadam. Ha? Ikalaan. Ay, isa dino ti ayan na. Di kusina. Nay, isunsamot tay pinangtadtad ko iti sakatinwang alinutok itay. Ay, anya. Ay, sos. Saan apang saka itinwang dayjay bunang? Pangtagbat iti agtatakaw dayjay! Agreklamo ako di barangay hall, salay. Ay na, di dak kumamat ibabain Tatang. Laglagi pa niyo asyak ti barangay sekretary. Agreklamo taado ti karuba nga agtatakaw iti kawayan. Baybayan niyo lakadida. Ay, saan? Inmulak na gijay. Ay, naimbaglakit din ta sa anak nga imala kada kayo nga imot. Anya? Ay, Di yung mabalintag reklamo di barangay hall. Ay, Tamo kada kayo tibidot. Ay na, mayang angin laang di kawayan. Ipagarupyo mo ta na mataktakaw. Sakit, isalikad yun ay tabunang nyo. proteksyon ko na itaoy. Sanda kayo nga anuan. Atap yu laang dayta. Anay ko. Isus. Anay ko. Makarungrung ka. Di ka matagpakaturog. Anay, nasakit di tiyan ko. Kunak tumot ngamin kan ka nga agtumar ka iti agas. Di mo mo't kayat. Patayon nak na itang agas. Itaray da ka ni di ospital. Saan? Diyak kaya di mo hospital. Anay. Ay, agtal na ka nga. Tap no makaturog ako. Anay ko. Ay, talaga nga itaray da ka ni di ospital. Saan kunak? Ay, mamuyat kalakla kaya. Diyak kaya di hospital. Di dak pilitain. Anya nga itaramidon ta ka ni tatang mo salay. Anay. Madlaw ka sa pulan ng ti doktor. Tatang. Diyak kaya at kunak, nay. Lakay. Ang wala ak no pilitin da. Anay ko, anay ko. Aguray ka, takasaritak pa'y anasaya at ni tatang mo. Lakay, para mutla ang iti pagsaya atam daytoy. Diyak kaya at kunak. Apay nga ipilit yaw. Hindi dala tamat kaya. Diyak kaya. Aguray ka. Lakay, pasensya ka na. Ala, apay dinanog yun ni Tatang. Mala, ipantan iti ospital. Naimbag nga daw mo, insan. Kas tamat kan ka insan. Adan ni uncle? In confine me idirabe itanay, simro ti sakit ti tiyan na. Iso aday jay, na ospital, kat mapangkubalunan. Kasta ka, day? Waninsan, apay aya. Umay ko kung maipakada adumawat ak timulan na akawayan. Aramay daklang nga pagkalatkatan timulak. Ay, sige lang insan, mangala kay lata. Agiyaman ak insan, Awan na nyaman na insan. Ibagam laeng no anya ti masapul na uncle. Barang makaited kami uray basit laeng. O sige insan. Ibagam nga agpaimbag, When insan. Kaano arumwarang dito ospital?
Awan pa'y mati imbaga ti doktor, tatang. Ay, jak ka bayag dito ita matayak. Di ako masukiran ti doktor yun. Jak nga rod kayat. Agpaimbag kayo pa'y Ay, kasad mo nga dagiti mula kakawayan. Kanlaya. Ay na, baybayan nyo lahat na nagijayan. Ay, ibusan dagiti karubang agtatakaw. Anya katikas tang aramid yun ay. Pudno mait. Agtatakaw dagiti karuba ijay. Iso ano mabalin, aladak ti bangkag kaw. Aladak itinangato apader. Nay, apa nay? Ayatar aramidam. Apo, nagdatal nga ron dito yung karabukob ko. Ay, delikado aksan Mabalo kan san. Nay, anya ti sasawamon? Nagatil na ang deta karabukob mo? Daytan ti bagbagam? Amangan nga road no adda COVID ko. Anya? Nay, nakaalaam nga iti kubig. Kanita tabirting Anya? Inung tanak nga men, idi nakita nak ije kakawayanan na. Kat pagarup na amangal alak itimulan na akawayan. Kat no intaray da idirabi ijay ospital? Ay, iawanan bagat. Mataya ko na talaga. Ay na! Mabalo ako. Ay kasanon ngay dagiti nga dosay nga anak talakay. Numatay ka na din na oras. Ay na! Talaga ako bidaytan. Ay matay ka na talaga. Ay, di naksangitan bagat. Apay katasanan kat matay ka. Adda agas na bagat. Isumasaan ka pa yung agsangit. Awan to pa'y igatang iti maisang abagas. Daytan tokid din agas aribo ti presyo na. Laya ti agas na bagat. Laya? Di nagasang? Wun, jay mula ni Tata Birting alaya. Iso ti agas na? Isu tinangag ko apagi istoryaan dagiti ka aruba. Manggalip ka kano iti laya, nga isu ti kanom. Ay kat mapan ka nga rod mangalan iti laya. Apay nga ibaunak ngay, kat adda COVID ko. Ay sige, siyak nga rodon ti mapan mangala. Alwadam, taadda makakita kan ka. Ay sige, bantayam dagiti upeng. Ang mga numatin nagdaditagdan. Napigsakon. Bidak tumot patpat dyan. Wen, rumwar ka kanon Ay. kung na di doktor mo. Sayang di makalawa sa panagtalinaan ko dito ospital. Na, sayangam kat dito'y kamuta na imbagan. Ay, irwarda kon taado ti aramida kay balay. Ay, apaw, naggasangan deto'y alaya. Ay na, ano samlakay, no day tati pa kaimbagam. Mayat matiyit day, tasaan unayin ang nagatal deto'y karabukob ko. Sige, ibusom day tati nakaw ko alaya nila kay Berting. Inadum ko matinangala Makadlawon ado ti alaang. Tapno adda paglaya, no kastang agsigang. Mapanak tumanin agala. Saan mo't amay may sa daw? Una yan na nagmayat dagiti naramid mo ang nagulyan dagiti mulam anatag Mariaw. Angkaul, nakarwar ka gaya man iti ospital. Nakarwara kaon. Kumas dawak, tada mo nagpukanan iti kawayanak. Kat pudnaw ti sospitsak. Sika tinagpukan. Angkaul, Ginundawayan nyo ti kawan kaw. impakadak ka ni Sale, angkaul. Impakadam. Na. Saan namot ako kwa ti kawayan Siyak ti akin ko kwa iti dayjay. Bayada ko na, angkaul. Ay, rumbang lang. Ay, angkaul. Nay, adda matao iti nagmulam iti laya. Ayun naman. Dayjay agkalkalin samot. Na. Nagpuskol ti rupa day tataaw. Aguray ka man. Hoy! Agtatakaw! Itilaya! Hoy! Ay, di ka tumaray! Ipabarangay ka! Loko ka! Ay na! Uray lang na pisang dayto'y paldak alimbag to ijay alad nga alambray. Ay, Apay nga min alimmagto ka. kasano, nakita nak ni Tata Berteng. Nakarwaran iti ospital. Katuan, No kasta, naimbaganan ti COVID na. sigurado nga ipabarangay nak dayjay. Sapay sekretary ti barangay ni Saling anak na. Ay, kat agrason ka mat Anya nga'y kumatirason ko, kat mula na dayjay. Maatake ak sa amutan.
Ay, dagita ka aruba timang patay kanyak. Relax, Ay tatan. na, Madamdama sumruman ti ulceryon. ay talaga taktakawan dagita. Isungay pa barangay ko ida. Basit laba nagdagita. Unay matapong tutyo. Anya basit abanag akong kunang di tamay? Kakasya ka nagmulmula takawan da. Kuna ti doktor, maipari ti stress kada kayo. Ta sumro ti ulceryo. Mawamot imbagbagan ti Doktor Akasta. Kasanaw ka di yung madanggan di doktor. Rumbang kanupay amangang kayo iti husto nga oras. Na, pati dagita imbaga na. Kasano amangang kayo iti husto nga oras ngay? Kat di yung mapanawan na kita mulayo akawayan. Bakit? Saanan ang nagatal ti karabukob ko? Ay katuna, imposible asaan pa'y amaimbagan, kat mano alaya ti inuukisak akinnan mo. Isungarod amapan kaagyaman kada Tata Berteng. Taga po itimulan na alaya, na imbaga na kaon. Kita man dito ang tao, tasyak man ang tibaon na, sika mo na. Ay sikan ah, Sikan, sikan, tamapanak agtilew iti manok na itid mo kankwana. sige man langan. Tagkidawak pa'y iti pamakawan kin ni Tata Berteng. Tata Berteng! Tata! Ay! Nagpuskol mo tiro pa mga umayak parang dito'y balay may. Sika mo tinakita nga kalkali iti mulak alaya. Isungarod nga imayak, Tata. Ta umayak dumawat iti dispensar. Kan agyaman nakmeten kada kayo. Ay, sa anak amaalala iti kakasta. Ay, Tata! Di yung asutan day tapo ng iyo, Ay, sus! Di ka makibiyang dito'y salay. Ay na, umunag kayo siya kung ti makisarita dito eh. Anya! Kaya yu ti ma-hospital man na naya. Tapuso yaw, ta-ulcer yaw. Delikado. Ay, itugot ko tibunang kao. Ala, yun nagyudaytan. Umayak at thank you. Taga po itilaya amulan ni tatang mo. Naimbagan nila kay ko iti COVID na. Ha? Nakubed? Adda siguro tanagatil ka no, mati karabukob na. Aya, Itad ko da ito manok. Imbagla si daan nyo. ay, agyaman nak. Sige laeng, no kasapulan nyo tilaya, ingkailat na mangala. Mabalin? Saan nga agungot ni tatang mo? Syaktun ti makamo makisarita kang kwana. Ibagam kan nila kay mo tagpaimbag. Ayun gayam. Pudno ka di ako with ti sakit ni Tata Berteng, iso na ospital? Ay na, ulcer ti sakit na. Saan ako, babe? Insan, umay kuman itadjay bayad ti kawayan a pinukan ko. Nagkuna abay, Adam? Ni Uncle, inong tanak pa'y Ay, pasensyaan yun, insan. Adda nga min kabkabaw na numaminsan. Kat bayada ko na, insan. Saan? Bayam ta syaktun ti makisarita kan ni tata. Apay, kaya tinta dya ka aruba tayaw. Manok mo da jay. Peace offering damot akada kayo. Peace offering. Ibaga tadi dalalaan dagiti mulak. Ay na, tatang. Ay, Agbalbaliw kay ka din. Ay, Laklakayan kayon kastapay latugaliyaw. anak ko. Di yu amo ti makikaruba. Anak ko. Agap gusti tiyang ko. Dahil tanti bagbagak. Ungat kay tumangamin nga ungat. Kaya't yun sa manan ti ma-hospital. Ay, sana. Ay, saan? Ay, diyak kaya ti mo hospital. Matayak ni Jay. Bayam. Ikatay kung da ito yung ugalay. Kanay. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo. Anaadaw, iti pagsasao ako nana. Tinasaya at apan nakikaruba, kapya ti paay na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Sumardeng kang agmimiyaw. Pakanangkan. Ay na, nakabutong mo dito yung apusa. Nakadakdakkel. Oh, ato iti ka na, Juan. Ay, anay ko. Kinaramutan na mutan. Anay. Uy, naungat at talaga na ito imported apusa. Anay ko. Inan, anom day tapusak? Ma'am. Amom ka di, numano ti pinanggatang ko iti day tapusak, Ah, Amom numanaw? ay, saan, ma'am?
30 mil ti pinanggatang ko iti dayta. Amam, numano ti 30 mil. Amok, ma'am. Sweldo iti 6 abulan ti 30 mil. Nasaya at amom. Tanumatay dayta apusa. Bayadam. Ha? Ay, saan, ma'am? Salbag na ito apusa. Agtal na ka man apusa. Nabampanungak lang aro din na naglinlinis iti kulungan. Hindi ka pagpakaturog. Na, apay nga saan ang makatal na dito apusa? Ha? Ay, adagayang pusa iti tawa. Mawata kon. Porsonadan sa dito apusa di adda iti tawa apusa. Ah, kayat mo dayta apusa? Uraysan nga imported akasken ka? Amang mangan lang iti siit ken ulo ti tinapa. Idinto tatikang kanam, sika apusa anak ngingina, ket naimimas pa ingem tikang kanak. Na, ay agure ka. Tiliwak man da di apusa, ta ipaasawak iti dayto imported apusa. Chuchaw! Chuchaw! Ay, pilang! Ayan nan ngay ni Chuchaw! Birbiro kak mat, nanang. Ngam birbiro ka niyo matgayam. Ay, saan ababalay na mapandita dakal abalay? Palto ganda day jay! Pagan ano damat ngay apaltugan dya pusam? Kat pinidpidot yo lang matiti kalsada. Ay, oray no pinidot ko lang ni Chuchaw di tadyang siyawn. Nasingbat day jay, kan saan nga agkalaw. Hala, nanang! Ah, Ni Chucho! ay na! Ay, adamat sa ni Jay tuktok di dakal abalay ti karuba. Ay, saos! Ay, Chuchaw! Matindang ka dita! Ay, bumaba ka, Chuchaw! Ay! Nanang, papanan yun? Ay, bapan ko alaan, ane, Chuchaw! Nanang! Ay, Aksardang kayo. Ay, ang mga nutiliwan na ka dya pulis dita. ay, wan gayaman niya. Ay, ang mga nupaltugan na ka. Ay, ikat ka sa nung araw na maalak ngayon ni Chuchaw. Ay, pilang, matindang jay pusak. Saan, nanang? Siya kunti makaam mo. Ay, paltugan na kaya pulis. Isakripisyo kun at ibiyag ko. Para itiday dya apu sa'yo, nanang. Anya! Kasano nga taaya ang maalak dya pusa? Ay, no apay nga may dito balay tibak ng akaruba may. Di jayan. Anya nga taaya tibang bantayan na ditoy. Ha? Adda nagmiyaw. Kaya't nasawan. Adamat pusa da ditoy. Ay, isulagit di, di na mapanawan. Meow! Ah, Meow! ha? Ay, Sa! Meow! 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 Ay, ay, manong! Ay, adeng! Ala. Ay, Di mo mutamot ibagbagamon. ay, Ading, sika di balasang agsibsibog iti mula di tabangir abalay. ay, Kanaon ka makita no kasta nga agsibog ka iti mulam kay. one shot. Makikita nakmat siguro no agwalwalisak dito arubayan dagiti boss ko anya. Ay, one Ay. Makit-kita ka. Ading, nagpintas ka mo gayam no masitgan ka. Ha? Ay, kwa, manong, umay ko kumaalaan di pusa may. Anya ti kolor di po sayo? Puraw. Chucho, tinagan na. Ay, no kasta. Isu di mang bambantay iji po sa may. Kun kahit adamot pusa yaw. Ay, adda. Pusa dagiti boss ko anaungot. Adda ka no, breed na. Nangina ka no. Kasta ka day? Ay, kaya't mo akitain, ading. Sige man, manong. Kita man na niya ti breed day tapo sa'yo. Ay, wow! Nagpintasan day tapo sa. Ay na, nagmayat na kiti mata na. Nagmayat ti dutot na. Kung natibos ka, Persian cat. Uy, Persian cat ka no dayta. Ay, nagngi na siguro day taan niya. Ay, uy, nangina ading. Ay, manong,
babae kat dya pusa me. Ay, isu mo lagayam, asubla-sublian na to'y pusa dito. Ay sus, singmang putan dya bus mo ang lalaki. Ay, wan, ay na, makita na ka. Ay, sapay na ungot na jay. Ay, Manong, ilamang nak Ha? Ay, ang mga nupaltugan nak makita na. Erneng, Apay, sir. adda bisita? Awan, sir, awan. Apay nga adda tsinelas ti pang babae ditoy. Nagpastrak ka iti bisitam ditoy balay me? Kwa, sir. Anya nga iti rason ko. Ay na, anya nga iti rason ko. Ado ti mapukaw agamit ditoy balay me, Erneng. Ha? Nangina dagita agamit. Isuasaan ang mabalin nga agpastrak ka iti uray asino. Naawatam? Uwan, sir. Kwa, sir. Chinilasan ni ma'am data. Tsinelas na? Amom ka din no mano ti presyo ti tsinelas ni mamo, ha? Nangina, sir. Pag tsinilasam kit din iti maabutan at tsinelas? Ay, ni. Ti imported apo sa'yo, sir. Mailusan ka na kayo. Ni Garfield. Pinakan mo matlaang. Uwan, sir, uwan. Pinaggatas mo. Uwan, sir, uwan. Inakman kitaan. Shh, hoy. Rumor ka ditan. Awanan ti boss ko. Ay na, naungot at talaga na itaabos mo a pulis. Agawid kan sakbay nga agsubli. Ay, Darasan. agawid akon. Da chinilas mo, Jerwar. Di mo liplipatan, uwan. Ay, uwan manaw. Agure ka. Ay, Anyat nagan mo. ay, pilang. Earning mo't kanyak. Ay, kasano ay gayam ni Chucho? Sino man na chucho? Chipusa may. Umay konto itulod, iji balayaw. Hoy, sika alakay. Apay, sir. Agaramid kami iti gate ditoy. Ikatan nyo dagita nga alad. Adamot tan gate yaw, sir. Agaramid kami pay nga rod iti may sagit ditoy. Kanapay nga agsaludsod ka. Kat dagami mat daytoy ya. Angam, sir. Kasla kayat mo ti agkad-kada. Sir. Apay nga, inasot mo matanda tapaltog di tasikat mo. Isu nga rod! Jak pay naus-usar daytoy kat. Ay, di mo usaran kanyak, Nunatangkan ti ulom. Talagang usar kang ka. Chuchaw! Uy, bumaba ka dita! Anyate! Pusa may dayta adda iti tuktok ti balayaw, sir. Chuchaw! Bumaba ka dita! Chucho! Bumaba ka! Matinag ka dita! Chucho! Nay, apay ngay. Si mabali mo't ang titimak ni Sir Pulais. Chucho! Get down! Get down! Ay na, baklan samat ni Sir Pulais. Anya ti kayat asawan daytoy. Adda puraw apo sa ijay kulungan ni Garfield. Ay sana mabalin daytoy. Hay, talaga asaan? Nasken nga damot laang breed na apo sa ti maasawa daytoy po sa taaginatang ta iti nakangingina. Correct! George! Ah, Api nga uray kalagkin ni kining agsasaw. Kan sabali ti panagpitik-pitik dagiti ramay mo. si Kamat, tila madmadlaw mo. Irnay! Ay, napananan dahi ababaw nan. Pukawampay Irnay! Pigsampay! Irnay! Hay! Saan naka talaga dangdanggan? Sika man matimang pukaw kun kwa na. Ha? Shak? One! Sika, no talaga matlaang at pulis ka! Erneng! Ay, mabit man lang. Ne, adan ni Erneng. Apay asabali ti panagpukaw mo no bumaybayag. Nalapit. Tilay bagbagam. Irning ha, talagang agdwa-dwa akon kan ka. Anya ko mati pagduwa-duwaam. Saan kan samot apudpud no alalaki? Ay, haguray ka man. Pagsaritaan ta daytoy pusa, ang nailaok dito'y kulungan ti pusa taan ang ina.
Pusa daytoy ti karubakat. Isungarod nga ay ayabak ni Erning. Ngam, awan samatan dito'y balay day taababaw nun. Anya ti imbagakan ka daytay karo ba tayo apulays? Ikatan tayo kanon day taalad. Tagpaaramid da iti may sapay agit da. Gate manan. Talaga nga ipitan na tayo dito dagita abak ng agasawa. Ay, Kurt. Kastala ti biyag, Bak nang dangamin, Kurt. Iso amaaramid dati kay kayat da. Ayun nga raw. Ayun gaya. Nakitak ni Chuchaw ijay nga to ti balay da. Ay, kat no impalak ba't kandi pilang? Ay, di na pa'y gayam na ala. Ay, amangan no paltugan jay pulays. Ay da, kakaiso na pusa Ay. dito'y balay. Ay, ayan nan ngay ni pilang. Taibaon ko manan ama pannalaan. Nanang, aglablabaan. Di nakman pagsubli-sublian itidakkel a balay. Dandaniak na tiliw. Anya, Isublin to ni Erning ja pusam. Erneng, Jay, para walis na dita. Nanang, iso timang tartarakan iti imported apo sa subya-subyan ni Chocho. Ay, kastaya. Nay, ada bisita. Sige nanang, siya kung timang ilukat itiri daw. Tanagbuntog ka matamag na. Kumusta pilang? Si kamot gayam, Erning. Ay na, ay, awit mo day tapusam eh. Ay, wait. Umay ko isubli ni Chucho. Ay na, nagsayatan. Agyaman ak Ay, Ah. Nanang! Nanang! Ay, agdan dya pusam. Ay, Sos! Ay, nasaya at matbarok tayo sublim ni Chucho. Mailiw ako dito'y apusak. Bareng aganak to iti karupro pa di imported apo sa Dabuskaw. Ala, thank you Erning. Ay, Nanang, agdan ton breed dagiti anak ni Chucho. Anya bread asasawam mat pilang. Ay, umunag ka agayam Erning. Tagtutong-tong tayo. Pastrakab mat ngamin ni Erneng Katuan mat. Umunag ka, Ay, Erning. kuha saan ay? Apay nga anak kabakpak ka. Ha? Pinapanaw dak dagiti bus ko. Ay, nala, palawan kayo pailaan dita. Apay nga apinapanaw da ka. Nakita da ngamin nga da ije kulungan ti pusa da ni Chucho. Anya? Saan da kano akayat nga da sa bali a pusa a mailaok ije pusa da. Nang runakit no awan breed na ti mailaok. Makapakonsensya mo. Diyay gayam po sa miti makagapaw. No apay anaikat ka iti trabaho. Sa nabalin Kastala ti biyag? Pilang? Anyang rod ngay? Naumakmutan iti kinaungot da. Ay, tayo ko na nangarot iti pagsasaaw. Nasaysaya at ti simple abiyag. Ngem tibak ng anaungot kundi makaaw-awat. Kun may sa, talaga kayat kunti pumanaw. Nasaysaya at paikat day tay tarakan da apusa taad da breed na. Ngem isuda ngay nga agasawa. Awan breed da. George, sa anak ang makaturog di taapusa. Nagpigsa timyaw na. Manun arabi asaan na taa pinaturog. Kasano asaan nga agmiyaw kat di mo matpakpakanan. Ne, apay kumaasyak timang pakan kan kuana. Sika, Anya, sika ti babae. Isuwa sika timang pakan. naglaing ka nga gibaon. Apay nga induron nak ditoy. Sadot ka nga min. Apay nga idurunak nga ay. Jay pusam, ang kapakanan. Pusa? Duatang akin pusa. No saan mo kumaapinapanaw ni Erneng? Adda ko mamangpakan kan kuana. Kat mo si katinang papanaw. Isubli kon day tay jay nanggatangak. O di sublim, sakit din ti pagtaraknam di tapusa. Wano saan, ipadawat mo laangan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Nasaysaya at ti simple abiyag.
ngem tibak ng anaunget, ken di makaaw-awat. Tampok dito'y programa tayo. Das talatibya! Okay, ato iti sweldo ko. Mano daytoy? Ay, kat bilang nga ma. May sad, do... Nay, kurang mat. Ay, di nakadikita na iti kasta. Bakit? Jak kiniskis sa yan dahil sweldo. Nangipanam di dagdo maasweldom, ha? Nangipanam? Talaga aday talang ti sweldo. Bakit? Ay, maamwak lang ang nag-chicks ka, Pedro. Ay, Unay mo dahil tasinyas mo. Patayin naksamot tayo. Di naktupay mapagsidamot iti naimas. Puro marunggay, may. Kas kada ugdot. agreklamo ka? Kat nangina itati magatang? Ay, nakarni kumamot at ibabaw, Hoy, Pedro, amom ka din no mano itati presyo ti may sa kilo ababoy, ha? Amom? Kaya di mo padakkelan da kita matama. Nasorokan nga upatagasot. Ha? Jack maiturad ti gumatang iti karni ti baboy. Taday ito isweldom. O manaylaan nga igatang ko iti ugot ti kamuti. Nawatam! Pare, nay, anya day ta si Dam. Ay, di mo sirip-siripon na pare, kababain. Kita klaang mat. Ay, Ay sus, agin babain ka pay laang mat. anya nga iti si Dan. Karni laang mat tiba ka. Ay, nanagimasan. Ramanak man paray. Ay kud, mangala ka laang pare. Kasano a pumigsa ka nga agtrabaho dito'y konstruksyon, no bulbulong laang ti si Daam. Ay, nagkuripot to mat ni bakit kaw. Ibagak agumatang iti si Daan may akarni baboy. Nagadumot ti sa una. Adobo ang manok ti si Daan Ay! Apay nga imbarsak mo ti kutsara kanya. Manghala akla iti si Daan. Si daan dagiti anak mo inton madamdamaday ta. Awang ka diti para kanyak. Siyak ti ama ti pagtaengan. Awan ti si Dak. Awan tupay kanyak. Naina, ti pagtaengan. Ha? Hoy, silaw ti pagtaengan day ti kasangsangong Pedro. Jack to pay ramanan day ta si daan. Ay, unay mo tan. Iso nga impatengak day ta sa nga malukong nga adobo a manok. Tapno kabayatan ti pandangan ta. Kay... Hoy, dengganak. Dengdenggen ka man. Anya nga rodya yung bagak. Ulit man. Kabayatan ti pandangan ta. Siya kon ti mangituloy. Ha? Kabayatan ti pandangan ta. Angot-angutan ta day ta si daan. Tapno ado ti kanan ta kat napigsata nga agtrabaho. Nalawag. Kumapsotak. Ano kastoy? Sige, rugyan tan ti mangan. Ayan niya mo tan. Agisubukan Huwag ka din. Ita. Anguta mo, day ta si daan. Sige pa, hindi kag babain. Mayat? Ay na, madi Kastalaeng no first time. Paghatsingan na ka. No kastama lang dararamidan kan ka di asawam. Nasaysaya at lang nga umay kamangan dito'y balayan. Tanaima sa kanayon ti si dami ditaw. Agsidsida kayo iti karnit baboy? Ay, inaldaw Aya. Kastala ti biyag agsiday ti naimas kabayatan asibibiyag. Nga uray nangina. Apay, anyat pagkongkunam kada kamay. Por! Ha? At da binula na pensyon may kanitatang mau. Isutigat-gatang may tinangina si daan may. Diyala ko man ang asawan. Ita ka pa'y ngagbabaway. Mano ti anak yun kanilitay. Idi pa'y lang ay bagbagak asan anasaya at ugali day dya babaay. Ay, darasan nyo man nga agluto tali mabisina kon. Anda pa'y trabaho inton madamdama dya construction. Makaramang ka ni Tilitson ditoy. Ay, uwan na nang. Pedro. Oy, kasarsarita ka. Deng-deng mat. Agsao ka la ka day. Ay, tarimaanak pa'y manday ti radyo. Baglada pagdenggak drama mo ta. Nag-text ni Paulino. Paulino? Wan. Manumanan, ti kasapulan nan. Amumlatanan niya. Ay. Pauitan ta kano iti 20,000. Na. Ay, na. Ay, urayak lang nakigtot.
Pangalaan ta iti 20,000. Ay, katagdiskitar ka ah. Sika ti ama ti pagtaengan. Siyak nga ina iti pagtaengan tiing kapag damagan. Ay na, nagrigatan, tagbalin nga ama ti pagtaengan. Ay na. Silawak laeng iti pagtaengan, Ay. Pedro. Para silaw, tapno nalawag. Ah. Sa anak a para birok iti kwarta. Para silawak laeng. Pagutang ako ngay. Nagadudita a pagbutangan, paray. Adda ka ako og lending ken bangko. Ha? Agkaiwara ti Bombay nga agpapautang iti 5-6. Adda mo't Chinese ken Taiwanese. No di mo kaya ti Bombay. Nasakitan ti ulok ngagpampanuno no niya ti Aramida. Ibagbagak lang arudan ken ka ti rumbang nga aramida. Ado ti utang ko ni ti Coop. Linding ken bangko. Nag-overdue pa yan ah. Jesus, ipapabarangay dakto pa yan. Anya? Isodyak makautang kadakwada. Ay, kasanong ti panagadal ni Paulinaw. Sapay na lang na nga anak ko. Valedictorian in the high school. Ay ket, mang panunot kan aka dagiti kabagyam a pagutangam. Ay, wala niya. Ay, mapanak man iyan dananang. Ay na, naglaing kamot at umaymingan, anak ko. Basta umay ka, madamati pa naglutaw. Masaysay upmon samot tay adubo alutlutwa. Nanang, Aguray ka tamangang kasakbay a pumanaw ka. ako ma. Umutang ako. Manayn, Pautangan dak ka din, takasapulan di apo ko yaw. asino nga po ka? Tay valedictorian, wano tay salutatorian. Di valedictorian ni Paulinaw. Ay, jay gwapo nga po ka. Uy, Anyay tayon ti kurso na? nursing nanang. Ibagam nga idiretso na iti medicine, tapno adan to doktor nga po ko. Sayang mo ti kinalaing na. Pautangan da ko na. Sige, pautangan ka, anak ko. Oh, paray. Nakautang kan. Ay, uy, imutang ka ni nanang ko. Kunakon ken kaket. Saan nakaapaayon tinaganak mo? Uy na. Paray, umay ka. Ha? Papanantamanan? Adda kasar di ta abagatan. Mapanta. Ay, agpartida. Well, Ay, ay. agpartida iti adu ababoy ken baka. Isu ama panta. Uy, kayat ko na ita. Intang arudan. Ay, agure ka tayo nakpaitad na ito inutang ko. Tayo pauit ni misis ko iti anak may. At tayo tante kwarta ka sa pulang ti anak ta. Sige, tay pawit ko na dagos. Malang ruta da papanak. Ha? Papanam? Basta. Ala, sige. Ay, hoy! Pedro! Agsubli ka! Ay na, ipapasta tiyag sila iti karni ti baboy. Tani, nakangingina. Ay, wala paray. Uray siyak mag. At danto pa'y sumaruno ko mga kasaran niya. Saan ka amadanagan pare? Taagdamag-damagak no asino pa iti sumarunong agkasar. Nadamadamag mo. Ibagam to kanya ka. Yarasas mo. Ay ka, saan ko lang nga iyarsaas pare? Ha? Ibugkaw ko pa ikan ka. Nagadupay ti arak, paray. Ay na, mapantagin no, paray. Ay, sige. Ay na, kakaisuna libre. Nanang, saan ang nagawid ni Pedro ijay balay idi rabi eh? Nay, apay ngay, napanan na. Diyak amo ah. Tagap apuramot idi malaw. Ada ka no papanan na. Makasidsid ang amin iti karnit babaw. Uray kayat ko apagsidaan. Agim impod kami nanang. Amuyo mo't. Agis eskwela amin dagiti anak me. Unangang pagsidamot nila kay mo itinaimas tapno napigsang agtrabahaw. Kasimot ni Pedro, construction lang arudan ti trabaho na. Saan pa'y ngagsida itinaimas? Eh. Kasimay! Hoy! Bumangon kakit diditan, Pedro! Aldawan na ya. Nangaton ti singising di init. Bumangon kan. Nagtrabahon. Di na paginanaan mo. Naginanakan idi kalman. Ah. Nagmalmalom kayo nagin inom di takasaran. Ay, ano nga di balaw na ka mapanagtrabaho. Dua tuyo, kan dua kamates. Ay na, ureak lagkapsot. Ha? Agreklamo ka? E dinto tagpapaadal ka pa'y laeng? Daman ko man nagkasar. Ay sus! Dayta ti pagalistuam! Bumangon kakit din, tanay! Aldawan! Marilete.
Ay, si kamot gaya, mare. Anyang hindi tagat-gatangan. Ha? Natang man. Iso lang amin ti kabailak agatangan, mare. Ayun gayam, nakitak iti Facebook. Agradwar gayaman ni Paulino iti nursing. Uwan, mare. Nagbunga matlangan ti mano atawan a sakripisyo mi kanila kay ko. Nalalaing ngamin dagiti anak kiw, mare. Isungarod nga yung karkarigatan mi da pagadalan. Kan paglikpasan, mare. Ay katwan paggraduarin nyo ida, mare. Isuda ti investment yo. Hello, anak. Hello, nanang. Inton lunis ang graduation me. Ha? Inton lunisan? Kunak man no inton biyernes. Wan nanang. Iswasakbay ti lunes, agbiyahe kayon to ka ni tatang. Dua kami nga umay? Wan nanang. Ay, sige nga, Rod. Ibagak ka ni tatang mo, anak ko. Ay na, mariribukan aklakay. Apay manin na mariribukan kan? Awan pa'y pag-manicure ko mo. Ah, Planok pa'y kumati agpakulot. ay na. Nagado a planom ket awan to pay kwartatang agbiyahe. Anya nga tangay ti pagbado. Inka agukay-ukay Ha? Si Kamat? Agpagraduarak iti nurse nga anak ko, ukay-ukay lang ti bado. Madlaw aya nga ukay-ukay no labam ken prantiyaem. Alaki din. Inka agukay-ukay. Ay na, nakapagraduar tamod langan. Lakay. Ay na, agpa-picture tayo kanon. Bakit? Di kagsangitin Apay ngay nanang, tagsangsangit ka matan. Ay na, naragsakak na ang anak ko. Tanaggraduar ka matlangan. Kastala ti biyag ananang. Nagadalak, di agradwarak. Ay na, anak ko. Urnusa mo na tapos turang bakit agpa-picture tayo. Ay, Paulino, anak. Amangan mo't no maibus ti film day ta kameram. Kayat ko ti ado a picture. Nanang, saan ang maibus ti film na daytoy kamera? Iso nga agpapas ka nga agpa-picture. O sige, umisam tayon, tapicturan da tayon. Anya ter aramidom di ta sulay. Shh! Di ka natakari. Ha? Apay aya? Anda jag sing-singir iti utang ta. Ha? Ayan na. Day jirwar. Day jaynay. Jay nakamotor. Wan. Ay sus. Ilang mga tarudan Ay, adamanan umainton madamdama. Ay na, apo. Una yan. Ay na. Apo! Sige naman. Ay na. Ay, Kasanungatan. Lakay, imbulos mo ko mga mintay dakil nga aso. Ay, una niya. Nalalaing day Jay nga agkamat. Sana nasaya tikas dya bakit. Tiarabidin ta. Agurnong tan iti pagbayad ta. Ay nanang, tatang. Dakkel ti sweldo kay Saudi kas nurse. Ha? Ha? Adagos ti papa naman akaw. Wan tatang. Tapno mabayadan tayon dagiti utang nyo a pinagadal ko. Ay, nanggag mo bakit? Ay, nanak ko. Ipanakilda ka nga anak may. Ta-responsable kang anak. Ay na, nagsaya aton ta na panunot mo day ta anak ko. Talaga nga do ti utang mi kanitatang mo. Bayat nga gis eskwela ka. Ngam, anak, di naktuliplipatan nga pauitan ti aritos kan singsing ko Tay pure gold mo tan anak ko. Wan nanang. Ay na, ipanakkalda ka nga anak. Ta-responsable ka, anak ko. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti responsable nga anak, ipanakkel tinaganna. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibyan. Anya day ta imulmulam di tarubayan nyo, kaling. Ay, apay aya, damdamakam. Damdamagak laang mat Kaslamot okra day ta imulmulam. Wan, okra da ito imulmulak. Ay kat nasaya at tapno da pangalaan iti sidaan. Sige labsan ka pa, kaling. Unay mat da ito nakaroba. Lumanabas. Unayin, ayat agiti karoba. Agpatukar da. Kasla ko kuwada ti aglawlaw.
Kasla kukuha na ti lubong. Kasla isuda lang ti tao. Kastala tibiyag, ading ko. Ragragsakan da mo tibiyag da, Kan, imay nak ngamin binuwisit jamay sa karuba. Sino ulit na buwisit nga ipagbaga? Dagiti man nagigyan ni tinak kalabalay. Sino? Dahil ngay na duma ti kulong ti buhok na. Ni Marge? Sikat, ading ko. Apay nga katawa ka ngay, manong. Jay, kulor ti buok na, tikat katawa. Tayo di ngamin na minsan, ping. Ano, ba't bagay na ba eh? Anya, Kikay ngamin kay. karurog ko. Apay kumakarurot mo ading. Hindi ba sumnak ang gaya? Basta, Di ba nung nagsinto ka na, Marge? Matulong pa. napangas ko ng kitdiya. Ay na, pamon to, ti gusto mo galit na. Nagbalin kayo itong naggayaw. Ado dita ti gagayom ko. Na, Agbibisinak, kaya makigayom iti kaskon ko na. ano mo niya ti pagkaskasta? Nagminopos ka na ya. Takastamot din na nakaungungot ka. Kaya manapig sa ti patukarda, Marge. Na birthday nila kay na. Day takat ti bagbadak. Day tala agpasikat ti amuda. Kito inimbitaran na tayo amin nakaruba na. Jak kayat ti mapan. May kakilig tayo bang kita anak mo. Jak nga rin kayat ti mapan. Alang nga ron. Siya nga ron, timapan. Manong. Apay. Oh, Na. Anya na tayo awak mo. supot. Di mo aya makita. Amok asupot. Yung pangan-anwak ngay. Pangikam iti yawid mo Anya? Manong, naynayong nama. Saan kami pa'y anangan kadagit ubing. Iya po. No pumangamin ta umay kayo mga giina. Jak nga rin kaya. Alam mapana ko. Alam nga rin dahil supot Tapos saan mo amalipatan. Ay, una yan. Mari ka lang. Anya manan ayatar aramideng. Agmulmula akman. Mula ka la amula. Di ka la maumuma. Di mo la tultuladen ni Marge. Agkuy-kuy-yakoy laang. Apay ko maatulada. Kit na nakagatang da iti Vanda. Van? Brand new avan. Kastala tibiyag Ada nga rin igatang da. Di gumatang da. Di mo pa'y ayan nakita di ta arubayan da. Jak man la tumaltalyaw di tarubayan da. Panggapwak kumangay. Nangisit avan. Brand new kanaw. Baknang dangarod. Maray. Silent millionaire da. Imbag awan nga ti illegal nga aramid dagita nga agasawa. Anya kumangay? Ngamin, kala tabi maknang da. Kit no adamo negosyo da. Anya laang mo't ngay tinegosyo da. Aglaklako da laang mo't iti second hand abadbado. Ay namaray adapay computer shop da. Aya! Katwag. Ay, Maray, papanamitangay. Mapanak man di tabalay da. Anya ngay ti aramidam dita. Agbirbirok da kano iti para linis kan para luto da. Padasok man ti agaplay. Diyak ko mamangala iti katulong ko. Ngam kasapulak pa'y ngamin ti agbantay dito'y balay. No kasta nga awan kami kanila kay ko. Ay, siya kun Marge. Sika talaga. Tawan mo't sabali ngay may nagpresenta. Kasapulak ti trabaho. Sige, mabalin mo ti mangrugi. Ay na, agyamanak Marge. Addan trabaho. At dagayam katulong na. Di pa'y laiso ti agtrabaho. Ija balay da. Ay. Sino ti bagbagam nga da katulong na? Kwah manong. Dayjay man Marge. Mom, mapanak magkat ag trabaho ija ayanda. Anya? Para lako ak iji pisto da. Ken para bagkat. All around. Anya? Amangan no kayat mo ma, tay serka din ka. Kas kalapimpiman no kasta.
Apay manan apimpi man nga ibagbagam. Manong, adda kwartak. Aya. Alang nga ron. Siyat nga ron ti mapanagtrabaho. Sapay la kumaa, tamaswelduan na kayo iti husto. Ay, Maray, sa dino tinagapwam. Di taman balay da Marge, pare. Napanak man nag-apply akatulaw. Ay. Maray, Mm. agkasapulan da pay nga ta iti kadwa. Apay, kayat mo mati agtrabaho kadakwada. Wan ko ma. Tanay. Awan trabaho kita ka. Ay kat mapan ka makisarita ah. Ang panagkunak awanin tao dita. Tanapandan ijay ayan tinegosyo da. Masapa ak tulangan ton bigat. Nasaysaya at pa. Oh, anya kay Manong. Mayat matlaang ti panagtrabaho dito pwesto. Ay, hauon, Marge. Di nakpakadanagan. Ano sampay laang di basita sweldom tainton pumigsa to'y negosyo tayo, nayunak ton di sweldoyo. Nasayatan no kasta. Anong sam ang arod, Manong? Mabalin ka di nga, sir, kung ading ko akaleng. Ha? Kayat na ka di? Ganoon mo trabaho na ita? Kasla naungat-mat ngamin ni Kaling akabsat mo. Ay, nasingbod da jay. Rupa na lang ti kasla na ungat. No kasarsarita, nakamisuot akanayon. Pasensya mo na. No kasta, talaga gaya masan ama nagisam. Uy, boy. Saan pa yung managtagari Aya? Managbabay no maminsan. Ala, baybaya mo. Kas dyan na talaga na dyan kapsat ko. Sana bale. Mang panunutak laangan no anya at trabaho ti itad ko kenkwana. Labsan ka pay dito, Mari Kaleng. Papanam, pare. Sumrokak man iti trabaho kan ni Marge. Barang adda maitid na kanyak at trabaho. Uray sika? Wan, Maray. Hapay aya. Saan anasaya at nga amo day dya babae? Pag kuna amat, Kat no nagado ti agreklamo, gapu tamadi ti ugali na. kasta ka day. Wen, iso adi mo sayangan ti oras mo, pare. Maday ti ugali dagijay nga agasawa. Nang runa ni Marge. Nay, si kalaang matinakangagak iti kasta. Ay na, patsinak, pare. Awan matinang nangag ko akasta kadagiti sabali at tao. Makamu ka. Sige, mapankalatag trabaho kadakwada. Angam na kita anaimbaga. Obserbaram ti ugali da. Agyamanak iti dayta apalagit mo, Maray. Nangun gayam. Agmulmula kan samat. Wen pare, agmula akman. Ukran samot dayta imulmulam. Wen, pare. Sige nga ron. Panawan ka pa'y dito Nagsweldo kading ka. Iso aging mata nga itilitsyon manaw. Ay, ano ti si Dami, Manong? Umay ka ikan. Anya ko mati si Dayo mo it. Basta, ado. Nini, alam ko dito may salitsyon. Ado nga rod ti si Daan May. Kahit di mo kaya. Wen, nabsog kami pa'y nga rod kadagiti anak ko. Kasta, malayawit ko nga roday. Kunak no kayat mo. Ay, Manong. Ay, ibati mo day tamaysa. Kaya mo magayam. Ay, kwa, Manong. Saan kami pa'y gayam? Anangan kadagiti anak ko. Na, Naumada nga minan, nagsidsida iti okra. Bakit? Adag apply a driver. Asino? Ni pare Efren. Jay sigud a driver ni Mayora. Apay, nagikaton ijay ni pare Efren? Wen, tanaabak mat ni Mayora i-deleksyon. Wen gaya man niya. Kat anya nga iti trabaho na itan. Awan, iso nga rod nga umay ag-apply. Kabisado na nga tatiag maneho ijay Manila. Kabisado na, bakit? Sige. Iso lang nga rodon ti alaan ta, driver ta. Sige, taibagak kan kwa na. Maray, lapsan ka manin dito arubayan nyo. Papanam aya, Maray. Mapanak manin agtrabaho Kay, mayat matlaang jay trabaho. Ay na, mayat Maray. Naglagan ti trabaho. Maturog akpay ay ti malang. Kan agbuya akpay ti TV. Italaang matday taa.
Irkon pa'y gisalas da. Iso asa anak ang mapudutan. Di mo man ibagbaga dagita kanyak, Mare. Maray, madlaw ko kat kasla kaguram ni Marge. Mabalin ka di amaamuan no apay akaguruguram. Tirason, Una, ngamin, napalangguad. saan mo't iti panagkunak, Maray? Kat no napasikat da. Saan? Simple dalaan mo't nga agasawa. Jakman amo. Ang talaga nadagsan ti darak kadakwada. Apay ngay, kat saan nakamot nga anwan? Napalangguad da nga rod. Sige, Maray. Lapsan ka pa'y. Ay, ungayam. Nagbungan day tamulam nga ukra, ah. Apay, dumawat ka? Ah? Ay, saan, Maray? Adda inted ni Marge asidaan may. Lechon ko naman. Lakay, malapsan tamanan ni Kaling nga agmulmula di tarubayan da. Isuday ta tinal daw nga araramiden na. Kaya't kumot ko mga ikan iti trabaho. Di nagsamot ka sa pulan ti trabaho. Kan may sapay, naungat ni Kaling. Nakakusilap lata akanayon. Wen nga rod. Ay, businaan man kit de. Ne, timalyaw mat. Sige, intan. Nalabsan mi mat ni ading mo itay, Manong. Ay, agmulmula man siguro na iti okra. Si Kamat. Isumati araramiden na ngayon daw. Naumapay ka dagiti anak nan nagsidsida iti okra. Ay, kat ikamot ngamin ay ti sabali asidaan da. Ay, medyo datang-tangsit ka da jakabsat ka. Isungarod mo tinadlaw ko, Manong. Nalaing pa nga gimula iti sakit tinakam. Ha? Kunak man no okra ti mulmula na. Pati gayam sakit tinakam, imulmula na. Adaman damagakan ka, Kaling. Anya day ta, Manong? Apay di ka maumumang agmulmula iti okra? Adu mo ti mabalin mo nga imula. Ang okra na tamay. Apay, anya nga amin ti pakibiyangan nyo. Ay na, sa anak mo't amakibibiyang. Ang adu mo ti mabalin mo nga aramidan. Mabalin ka mo't asumrag iti sabali at trabaho. Basta, dituyak latan. Mula ka amula iti okra o magkwartam. Anya nga awan kwarta. Ay na, sa balikat kami ti imulmulam. Sakit tinakam. Ay na, Manong, nakasao ka manan ako na. Ay, nagkaro ko kami nga apal daytan aya. Amok nga apalam unay ni Marge. Iso akas tala unay ti rurod mo kenkwana. Ay na, jak apalan ti kas di aklase ti tao. Hangam amo mading ko. Awan ti maganap mo no kastater aramidam. Tamom tay pagsasawa ko nada. Ti apal, patauden na tigura. Ti sakit tinakab, awan na sayaat nga ipay na. Iso abaliwam day tanga ugali, ading ko. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti apal, patauden na tigura. Ti sakit tinakam, awan na sayaat nga ipay na. Tampok dito'y programa tayo. Das talatibyan!